So ne ke kopa hore le nthuse ke kgutlele ko hae mama a lo nketsetsa ID cause bophelo ba ka bo sharp ona no akusebetsa ke na next actually next. Bohlala Bengihlala nomuntu wami manje akusekho mnandi. Ngifuna ukubuyela ekhaya ngicela iID. Ngwana o ke ngwana ke ba dutla next ka yena. Mama ingane yakho. Ibile hlokofalletswe ke ntate o a ntsa sollaka mo a tletse lena. O baba ka Grade 10. Mama ke kopa ID. Hona ID ya Mama, nix. ke tlo kopa. No. Mama ke tlo kopa. Mosadi wa motho. Monna o tlamela etsetse ID. O dula le monna a le so. So o batla ID jwang o nna? Dilemo tse tse o di tsamaileng o dutse mo dutseng teng o no sa inahane ID. Malen mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce lover sinkomkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzoklight mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngusisi lana. Usisi uthi sengxakini ucela nje uthi Jozi Bescope ingenelele ngoba khonto enhle bomini bakhe. Sisi wami kunjani? Yaphila bhuti wami. Ngiyaphila nami. Sisombe ngisacela nje ukuthi usisi esichazele ngiyazi mina nawe besike sancokola before ne message yakho sayibona, that's why silana namhlanje kodwa bese senzela nje nama viewers wethu ukuthi ezo understand ukuthi usisi ngabe namhlanje ucela ukuthi Jozi Bescope imsize ngani. Lebitso la ka ke Mpho Mokoena ke na le 24 years. So ke kopile Jozi Bescope hore ba nthuse ke kgutlele ko hae ke lo kopa mama gore a ndirele ID. So ke tsamaile ko hae go simnati. So ne ke kopa hore le nthuse ke kgutlele ko hae mama a lo nketsetsa ID cause bophelo ba ka bo sharp ona no akusebetsa ke na next actually next. Okay, ngiyakuva mama uthi utsamayile ko haye kusingekho mnati. Ingabe unobangela ukuthi usisi ehambe ekhaya kungekho mnandi bekwenzakaleni yini inxaki mhlambe benixabana ezumndeni? No ne re sa qabane ne ke le ngwana o seng sharp ke sa itshwara sharp. So ne re dula re lwana le obutuaka. So abutuaka ke ena problem a itsang hore ke tsamaye ko ntlong. Oh wena mawuthi be ungasiyo umntana alright. Ngiyazi ukuthi lezi zenzo mhlambe zenziwe wena uyabo, because ngiyazi ukuthi mhlambe ngoba uyasho ukuthi ucela ukuthi sikuncede ngoba ufuna iID izinto zakho nawe zizoba right elifeini. Bengiyazi ukuthi sizothi sifika lapho mhlambe uthe kunobani ekhaya? Kunomama nobhuti wami. Oh kunomama nobhuti. Izinto ezikanjani mhlambe bewuzenza? Ngifuna uyiva la kuwena and nakhona usuke ekhaya mhlambe sokunexesha elingakanani uhambile? I think ngihambe ngina 16. Uhamba una 16 manje una 24 years. Yebo bhuti wami. Oh, okay, bekuyizeziphi izinto bowuzenza mhlambe obonayo nawe njengomntana ona 24 years manje mawubuka emuva the things you used to do na 16 ubona ukuthi yabona kulezi zinto lezi ngiyabona ukuthi isenzo sambe sisibi bengabehave njengomntana ona 16 mhlambe? Bengalalela umama, bengihamba nabangana ba wrong, bengibhema, ngafuna nokuya esikolweni. Ngilala ngasalali nasekhaya. Ubungasalali nasekhaya? Oh manje bewuhlala kuphi wena mama ngoba manje uthi ucela ukuthi ubuyele ekhaya bekwenzele iID usuka kuphi manje bohlala? Bengihlala nomuntu wami manje akusekho mnandi. Oh nomuntu wakho bohlala nomuntu wakho? Kuyo yonke leminyaka? Yebo. Manje akusekho mnandi ngifuna ukubuyela ekhaya ngicela iID ukuthi nami ngisitholele umsebenzi ke wabona ngoba kuyabheda kusekho mnandi. Okay. No hayi ndiyakuva wena mama ke anikujudge mina ngoba usibhalele la eshowini yabo. Ngikubuza nje ngoba ngifuna ukunderstand ukuthi sisebenzela phezulu kwendaba kanjani mhlawumbe yabo. So ekhaya ukuthi akukho kude ngithi ngoba uthe sifike sipake la. Akukho kude kukhona la bhuti wami. Oh singisikhuphuka nje straight. Oh I know singahamba mama ke siyobona. Mr Jones, Mr G, let's go my good sis. Mama ke angisho ukuthi kunento nje ngifuna ukuyibuza kuwena ngoba ngithi sihambe kanje siyokwazi ukuthi sikuncedise sikhulume nomama wakho ezokwazi ukuthi ekwenzele zona lezi zinto incwadi oyifunayo ngoba ngumuntu nawe kuzofumana umsebenzi obvious kumele ube namaphepha thizeni yabo. Kodwa ke ngifuna ukubuza kuwena yabo because kunabanye abantu ukuthi thola ukuthi njengamanje uyasho ukuthi akusekho mnandi ku boyfriend. If bekumnandi ku boyfriend yonke into ihamba kakuhle ne-ID unayo kube mhlambe uhlalile ekhaya until wabana 18 bakwenzele iID une-ID ku boyfriend kumnandi ubuzoyikhumbula lento ukuthi wena uke wa disrespect umama wakho uke wa disrespecta nobhuti wakho bengumntana ongamameli leyo nto bizofika usibize njengamanje ngoba usibizile namhlanje ukuthi sikuncede.
Eish. Oh mhlambe wenziwa isimo uphoqwa Yeah, ngoba umsebenzi bhuti wami sengimdala. Oh, Nami kwamele ngisebenzele bhuti wami. Yeah. Manje angikhona ukwenza lutho without ID. Nakhona if benginayo bengizobuyela ekhaya. Okay. Yeah. Ya uyasipromisa siJozi Bioscope ukuthi uzochinja ngoba sizokuncedisa ufumane i-ID if umama uzovuma but wena uzochinja ube ngumntana omamelayo. Okay, Uyangithembisa lo. Ngiyakuthembisa bhuti wami. From now on nami ngifundile isifundo ngiyamuntu. Okithi kula. Oh kini kukhona la. Oh okay. Hayi singenene. Angazi ukuthi usakhumbula na ukuthi igame egate savula kanjani. So yasho wena mama cause ngizama ukucalculate mangiloko singena kanje ukuthi manje una 24 years usuke la ekhaya una 16 so wena una over 8 years ungalibhadi nje la ekhaya awufiki nokuvakasha Bengiloku ngindlula la estradini ngangeni nje. Qoqo akunamuntu oh wena umanga uthwakayi umama camera mo ayisali lefathi Asile waka. Uzohlala di camera bontati Sonbo. angihloki di camera ngwana mo khutsetse mo lengkileng teng ha ke batle lo tsena O kena kae? ngubani kanti umama sanibona Mama ke batla wena. umama ekhulume nami mama ingane yakho ubaba ukhaya uyadlula la bantu abadala okay Mama ke ngwana hao. Mama ke ngwana hao kopa. Ke kopa bua le wena. Ka gadi a ke bui le wena. A ke bui le gadi. bantu abadala mama ngiya-understand bantu abadala Ke ntate wa ka mo. okay mama bantu abadala ngiyaxolisa okay ngiyaxolisa ukuthi manje ngizoniphuphulela i-high kanje okay ngiyacela bayeke ngikhulume nabo bantu abadala bengicela ngiyayicelela igama lami nguLavas ngizi-introduce kahle from iJozi Bioscope ngoba nisibona sikanje thina singabantu abadila ngokunceda abantu mayingabe benenkinga abanayo so silana asisanga ngokulwa ma besicela nje ngoba ngiyabona ngathi khona into yokuhlala la bengicela ma ukuthi nisiphe nje imzuzu ngene angazi uma ngibona ngathi khona la usizena ama camera okay ngiyaxolisa abantu abadala bengicela okay bengicela singahlale phansi ngiyacelela abantu abadala Mr. Jones, please, can I have a little bench, my good sir? Mama, thank you so much, my good sir. No, hlala phansi. Ke bua le mamaka. Ngiyacela sihlale phansi. Ngiyacela okay. Ke batla mamaka iseng wena. Miyeke kaloku ngumzali naye kuwena ngiyacela. Utala ngiya-understand abantu abadala okay mangiyaxolisa. Sibhalele uye umphola. That's why silana abantu abadala ngoba unenkinga onazo empilweni yakhe. Ngiya-understand ukuthi bekumntana ongamameli and niyasho ukuthi vele usuke la ekhaya unokudlula lana kangena ejaradini nani. Asisho ukuthi masilana namhlanje sizomcelela lokho simcelela kona ngoba sithi umntana oright nina nimbone wrong siya understand ukuthi wrong siya understand kakuhle konke lokho kodwa besicela ukuthi nimamele ezikhulumele ukuthi why beka bize ethini makasheshe bhuti makasheshe akhulume buwa ubathanga uzilela isikhathi ubatla yini ubhuti wakhe ngiyaxolisa Mama ke kopa ID. Haona ID ya nix. No. Mama ke tlo kopa. Mosadi wa motho, monna o tlamela etsetse ID. O dula le monna a le so. So o batla ID jwang monna? Nate.
mama ke batla mosebetsi a ka dula monate dilemo tse tse o di tsamaileng o dutse mo o dutseng teng o no sa inahane ID o hloka jwang ka jeno ke lefe le baka le o hlokisa wa bona a ka tla ko wena ke tlile ko mama rakgadi handrati mara khuluma rakgadi handrati ngeke bengakuthanda abazali lenga sandrati ngeke bengakuthanda abazali bakho abakuthandi mhlambe ngezathu morata a ntire sebetsa ile ena mo hlokomelang today life e mo shapile kona tla nto batla IT wa tseba rakgadi ampatle ngiyaxolisa mama o tlo re tella o bone nja o na le dihlong o sa tsebe le nna ke ngwana lona ke kopa ID tsamaya batla le bantu abadala okay ngiya-understand okay bantu abadala ndiya-understand okay ngiyeva ukuthi umpho naye urongo vele kuyo yonke lento oyenzile bantu abadala kodwa bengicela ukuthi at least ebe nendlela yokuya ngaphambili because kwamanje ustakile akakwazi nokufumana umsebenzi akakwazi ukuthi eyenze nabayini so bengicela abantu abadala buti lo mntana lona alokanilandile akakwazi nokuzithoba eduze kwenu simnceda kanjani umuntu oso simnceda kanjani uzonegama lakhe Mpho besijabulele isipho Mpho mara at the end of the usiphoxile ngesikhathi sina siya akabambeki inkinga ukuthi ke ngwana hao ke kopa nketsetse ntho right utswa kai a le ngwana ka uko ka motho ke na le di mistake kopa le ntshwarele ke kopa le ntshwarele le nketsetse ID o kopa go tshwarela ka lerata letse ha go tshwarele o rasitsetse o tshwareletse go tshwarela jwang ikokobetse ya bona lo ngiya-understand wrong now motho tshabang wena o tlo tlameya gore o tsamaye o gutlele o ngole lengolo le letšha o ba kope mhlomo o tla gutla jalo so o itseba go o ngwana ene rona bile re tsile re ra tsamaya ke ngwana ka rona ga mosebetsing wa malome wa hae so abuti ke firstborn ya hae o sa ile a lo prepare ko pele obana a ke re mosebetsi o no tshwanetse o etsiwe ke ena e le ngwana ngwanyana o lo etsiwa ke i-firstborn umntana akho loyo umntana wa mo sithuku wa ngithi lowo mfana loyo tsamaya a ke re wa tseba buti ke yana ntse gore ke tsamaya hape mo hae kgotsi wena o rata yena o feta okay no ai mama ke ikokobetsa ke kopa ID ngwana e ba ngwana ikokobetse into engiyicelayo nami kodwa no le iphile nayo at the age of 16 unonahanne handrati bana ba bana di ID a ke re gagadi okay yeah gagadi bana ba bana di ID a ke re wena mama ka nketsetse ID no o ba dula under roof ya gagadi wena o ntse dula kae bana ba tsola di ID bana o ntswetse mama okay mama ngiya-understand le because ingxaki lo mthwalo sometimes usukube ubenzima uyabo sometimes ma uyi-one yabo ngoba uyasho na ukuthi ungiveni mention something lama nithi ubaba wakhe akase washona ane stroke bekaphathisa i-stress huye lo Mpho wakhona yes ubaba wahambe emhlabeni Mpho sekangasekho la Mpho ibile nazang abe atla lilifung ka re ba tsamaye ba mo batlo bane o na lo feta monna khutlo ba Mpho o fitile ha ke re ke a tswa ke sa mmona o fitile kae lela mpulela re papa bebezokuxelela kanjani ungekho o sebetise sekakang gore o fete gating mo fete ka strata e le henu mo okay bantu abadala no ngiya-understand abantu abadala yazi bana ba bana di ID a ke re yebo banazo ngoba bebemamela yabona Mpho singablame abantu abazali Mpho singicela kopa unketsetse ID mama Mpho ngicela somcela kakuhle uma ngithi ucela ethini ukuthi sokukhulumela naye and wena ngalamagama okhuluma ngawo awekho right akabonisi lenhlonipho yomntana ukuthi sowuzimisela ukuthi uze la ekhaya akayehlisa umoya ahloniphe it comes to a push ukuthi aqala ahloniphe manje ayikokobetse ahlabe fathi kalingwela akutlodelwa ke yena Mpho problem ya ha khone o ihambula she can't ha khone o ihambula at all so o mothusa jwang ngwana o jwang le nkolota ID tsamile itesa go no unketsetse mama bantu abadala mama ke batla ID mara bengeke kwenzela ngithi bewudelela tsamile batla uma first tsamile batla uma okay mama okay ngiyazi ukuthi kumele nihambe nathi kumele sine case okumele siye kuyo njengamanje masuka lana kodwa abantu abadala bengicela nje ngizoyicelela la kunina ngoba ingane
and kuyo konke lokho mhlambe ngoba le ndlela yokuthi nithethe naye nina inehlula nithi akafuni ukunimamela bengicela ukuthi ngoba sesi-involved thina singavele simyeke because uma ingabe nithi makahambe nina kanjalo angeke impilo yakhe ibe right. So bengicela sizame ukuyenza ngale ndlela thina sinawo ama-disciplinary camp le ndelelo ngiyayibona nami emehlweni wakhe because ungithembisile mina ukuthi uzomamela. ukuthi uzomamela kodwa akamameli anje uzala ngoba azofuna i-ID akeze ukuthi ngizile ekhaya ngizoxolisa ngizohlala kancane amana sishaya asicele i-ID mhlambe after 2 weeks or so manje wenza ngathi uyadimanda istrati yena wahlala nabantu animkoloti nithi rata butu wa ka feta nna ke never okay yiko ithi sikuncede angithi wena angithi unama enga ukuthi bawuthanda ubhuti wakhe yiko ke la sesingena khona thina angithi unama enga wena and siyakubona ukuthi ngathi awufuni ukumamela bengicela abantu abadala nginganimoshela isikhathi ngoba uze nathi sizohamba naye thina nisivumele ukuthi ngoba ushilo ma umention something wathi akabuyele emva uzoza ngenye imini seka right sekazoyixolisela njengomntana. So bengicela ma ukuthi nisivumele ukuthi simthathe nazi ukuthi njengamanje sesizandleni zethu sizomusa ku disciplinary camp thina eyofunda inhlonipho. Yayibo bemnikeze nema counseling yokuthi umuntu omdala umhlonipha kanjani yini okumele uzenze and then mase sibone ukuthi hayi ngathi seka right njengamanje sizobuye ke sinfonele futhi ma simane even nizokhona ke kumane nivakashe njengomntwana odinga uncedo asicele kahle angafiki athi ngikethetse ID sengathi manje sihleli thina silinde ukenzele ini ID ngicela uyomdiscipline futhi mhambisela singahamba mhlambe nathi sobe sesizibonela angena nje ngokuso ukuthi hayi seka right lo mntana lona uyadinga ukwenzelwa leze kumele simenzele ngoba angeke akhona ukuthi azenzele yena unyanisile ma yiko ngithi yebo ngiyabona mara angisobambisana ma ngicela ukuthi kule process lena maybe nisiyeke first month but kwinyanga elandelayo ngicela ukuthi sibuye sizonithatha nifike lapho ku disciplinary camp le sizomsa kuye nimane nani nibone ukuthi i-progress ikhona or iba kanjani and then mhlambe mase kukhona nikubonayo ama months ukuthi simkhuphe after how long kuzodecide nina njengabazali ukuthi hayi manje siyabona Jozi Bioscope seka right lo mntana sesingamthatha ke simzise ekhaya simenzele le imfanelo zakho akunankinga but lovers naye makavume ahambe aye lapho ku disciplinary abe umntana o right akwazi ukuthi mase kane ID makafike endaweni nayo afuna umsebenzi bakwazi ukuthi bamthathe bamcasha hayi ayilento ayiyo manje uyambona ukuthi uyini manje uhlakaniphile into enkwathisayo ukuthi uhlakaniphile kakhulu elomntana lona bantu abadala ngiyaxolisa ngoba nithi benisendleleni ngibonge nje nethuba leli elincinci nisinikeze lona yebo mamela nani labantu bayakuthanda no ngiyababona even though but respect izokusa kude wena nana yabo la sikusakhona njengamanje sinzela ukuthi wena ube right ube ne future engcono for yourself yabo uzokwazi ukuthi uhloniphe because njengoba lezi zinto abayikhulumayo kumina nami if bengumzali bengeke ngithande and noxolo for wena bengeke kube easy ukuthi ngivele ngixolele kanjalo nje uyabo so ngicela ukuthi uunderstand ukuthi bakwade ngoba ngezenzo zakho ushilo nawe kumina ukuthi beungekho right ekuqaleni uyabo so manje so ngathi uyabuya so ngicela ukuthi sihambe siyokufundisa nje kancinci usivumele angithi Mr. Chief please ngicela umfake lapha emotweni ngizonithola khona njengamanje. Okay guys niyabona nani ke sifikile la ekhaya sizocelela umpho ukuthi bemenzele imfanelo zakhe ngabazali into ezifana nokuthi ama ID ezokwazi ukuthi ebuye ekhaya naye ehloniphe kodwa ke ngoba ngibonile lezi suka sinekusithi situation ezikanje sinokudibana nazo ixesha elininzi ukuthi umuntu ebuye ecela uncedo la kuthina esixelele ukuthi sengumuntu ochintshile obona ama mistake ukuthi kanti yena ufuna lento oyifunayo njengamanje uyamuva nezinkulumo zikaMpho ukuthi la into oyifunayo yena uthi ngifuna iID ngifuna iID niyangikolota ningikolota iID and thina siyifuni leyo nkulumo from umntana ofundisekile from umntana owazi irespect ukuthi umuntu omdala omunye umrespecta kanjani so simthatha njengamanje ngoba simthatha uMpho siqale siyomfundisa ngoba sekafike lezandleni zethu sizohamba naye siyomfundisa inhlonipho thina kuqala ukuthi abazali umuntu ongumzali umtreata kanjani nalezo zinto zokuthi siyomfundisa ukuthi kwamanje
bengangekho naselifeni kababa wakhe makungcwatshe ubaba wakhe. Lezo zinto lezo simfundise ukuthi zizo-affecta kanjani empilweni njengomntana, cause what if ubaba ulele lapho lele khona akekho right, uyasho ukuthi umntanami why mpho ngikuzalile ngakuzisa emhlabeni ngiyimisele sithi siyakukhulisa nomama, wena sowujika waba yilento yiyo. Mangabe unenkinga nalapho umbukele emakhaya, ungalibali ukuthi sibhalele jozibioscope.co.za, ungalibali nokuthi sifollow ishe inkundleni zethu zokuxhumana. We are Jozi Bioscope everywhere, lapho ku TikTok nalapho ku Facebook. Ningalibali the most guys ukuthi ni subscribe, press usubscribe lapha button, ucomment usixelele ukuthi wena ufila kanjani, usixelele ukuthi ufuna ukuthi Jozi Bioscope ikhuphuke kangakanani. Siyanithanda nonke lapha emakhaya. I'll see you guys on the next episode.